lonke sekuya edepartment. Inkonzo yesabatha yasekuseni siphathelwa umshumayeli ngidi wakhona lapha ekhaya inkosi Mosisi. In the Bankaloo. Umthandazo wesabatha imini yesabatha baye emhloko abangcwele ukuphakama kwami akube kuhloko abangcwele ngibingelela isihlalo sobukhosi namakhosi abafundisi nawo wonke umkhandlu nawo wonke abangcwele babaNazaretha batana lenkosi ubunzima ngimi namhlanje ukuqala ngimi ukuqonda ndawo abantu abangaka uNkulunkulu bona uqobo lwabo bengicela uNkulunkulu wami uba kungaba yimi engizokhuluma ebakhuluma wena bengicela Nkosi amakhosi ukuba Nkosi lendawo lokungithumela ngokuqwa ungaba Nkosi ukhishwa ukababa overtaken ukababa mkhulu isiphotho sazana ngokuntaba ukakhokho wami udlule isithizo samadoda abantwana zalutho yawezinyokitha amababa ngoba Nkosi wangibiza wena bavuma bathambisa indawana babahambe bengakubonanga besaphila emhlabeni cabanga ukuthi ungena kwami Nkosi amakhosi kulomuzi bangena nabo namhlanje Nkosi yezulu lomhlaba mangikuqala ngicela futhi Nkosi bengaphumi ngicela wena uhlale kimi nawe bahlale kimi engizokhuluma Nkosi ungawoni lo mkhumbi wakho Nkosi kaNowa wawukhanda Nkosi uwedwa nami Nkosi wangithatha ungifaka kuwo ngiyabonga ukuthi Nkosi wangithanda nami wangibona ngifayile uba iNazaretha abafowethu nodadewethu nobaba nomama nogogo bami namhlanje abanye abakavumi kodwa ngiyabonga kubona wena Nkosi ungabathandi bengicela Nkosi bathande nabo babe kulomuzi wengcwele wabaNazaretha ngicela ukudlula esihlabeni sika-1 ngo-1 mabisa amabili Nazaretha sonke njengoba sila asizibongele intando esayizuza soba sithande uShembe uShembe bangakabathandi bakini nabakithi namanje abakavumi ukuza lapha ekhaya asibonge uNkulunkulu ithumbe inqanga wavuma ukwetha ezulwini wetshela emhlabeni wayigama elisha elomShembe uhambile ugombela maNazaretha umhlaba wonke nalaphezulu lakithi wafika njengoba esebuya manje esengowesihlanu ebuya mendizwe lakithi badala benkosi yabonga uma ngibona namhlanje emagqumeni akithi endwedwe nhlangakazi ozathini uthezwe wena Nkosi yezulu nomhlaba ngiyazilezulu yabonga Nkosi amakhosi uba kuvume kuwe
kuba Nkosi uze kule ndawo. Ngiyacela futhi Nkosi ukukhuluma kwami ungagudli umuntu. Kepha Nkosi kwakho umuntu ukuthi ngomhla uphela azi ukuthi wena ukhona la emhlabeni khona nasezulwini. Ngizoqala abanezela ngikhona wabhombela ukuthi wafika kuleli izwe lakithi. Bongela inkosi yakithi kwenza ngawusi. Ngoba iyona yenza uba sibe lapha. Amen. Owavuma kuyo yaqoqa induna zayo zonke ehlala phansi yacela ukuthi cela ubaba le ndawo le inike ushembe. Indawo le engikhulele kuyo ngilusa kuyo ukuthi sibe nathi incaphe. Indawo le okwathola phansi kwavulelwana ukuthi ngeke yakhe umuntu idlelo lenkomo zoba bamkhulu bethu zokhokho bethu. Nami ngize ngafika nami liza kithi khona lapha nje. Ngihlala khona kusukela kalukulinyo ngoAugust sizelethe ngoMashi sekubhuqo emakhaya. Kodwa yacela inkosi esizweni sawo savuma noma kwaba nzima. Khona indoda ngiyayibiza isibongo eyasho emesweni yami yathi ngakho ushembe la oyilanga xoshwe inkukhu. Oyilanga xoshwe inkukhu. Safika sonke sabukana sayibuka. Isindisiwe ke ngokukholwa. Kodwa ilanga lawa ngempela xosha yona kuba ikhulelizwe. Yaphendula umphakathi. Babona into eyibukela bamdingisa umphakathi. Ilanga laxoshwa laxosha yena ke. Axosha ushembe namhlanje ushembe nangu kuthiza lesami. Manazaretha. Ushembe umntwana wendlela wafika lelizwe lakithi. Wafika lapha eNtsuze kwakulo khona impi enkulu yamakhanda 1906. Manihamba la kubhaliwe lapha eNtsuze duze Prestige Bambati. Baphela omkhulu bethu nokhokho bethu. Bebulawa amabhulu. Wafika ushembe ngithi 13 noma 14 1914 noma 13 lo mnyaka kubili. Wafika wakhala lapha eNtsuze. Wathi awu amathana abantu abangasekho ayakhala lapha athi asala la nomphela athathwa ngomuntu. Ushembe ungakwazi lokho kodwa wayedlula amaNazaretha. Wasithatha amadoda amabili ekaGumede esiqabeni la ngaphansi kwesiqabe la ngaphansi. Iyakithi kaNgithi uNgondubezi wayeyinyanga. Ukumele kwakundoda yithwala nje izinyanga. Wathi uyekhuluma kanjalo ushembe ethi lakhala amathambo abantu abangasekho emhlabeni bavuma khona umfula nje la ngakithi ukuthi umathambo. Ayiziwenza ngoba zaphela insizwa zakithi. Zilele lelizwe lakithi. Athi abantu uphuma apho wena umuntu ukhuluma into abazibone na. Basebekhetha inkosi bobabili. Wasebakhetha ithempeli phansi komthombe esiqwabeni la. Mayise bakhetha ithempeli batshana benkosi wababhabhadisa emfuleni eNtsuze. Wabashiya kwathi abaqhubeke lokusonta la. Ehluleka. Ukumede wabuyela ethwaleni. Baba mkhulu wami uNgondubezi wabuyela eminyangeni. Baze bahambe emhlabeni kanjalo. Wathi ngoba ushembe badala benkosi ngizokugizela bekhaya bathi akusebenza khona kodwa ngisagudla. Ngizofakaza ukuthi ushembe owayekhona emandulo sesenguwena namhlanje. Wathi ushembe la badala benkosi waya enkosini yakanyuso enkumbeni. Siswele enkosini yakagcwensa. Wayephuma kaQwabe enkosini yakaqwabe. Wafika ebizweni kaMngoma. Emzini kaNgcakathisa.
umzakathisa owazala amahlabathi amasawuthi wazalisa khephi ukhona lapha phakathi kwethu wakhuleka kwemuzi uBombela cabanga naze ithi eyiningi esizizwileyo sifuna sikhulume phakathi kwengane zethu ngoba futhi kumlando kaShembe ungapheli wathi mayifika kwemuzi womngoma wakhuleka kuwo ngoba uShembe wambe khuleka futhi uShembe wengena emakhosini akhuleka eqala mandengene ngiyadabula namhlanje ngoba kusenzeke lokho amakhosi asekuluntu sengaphakathi wakhuleka kulo muzi womngoma kule ndoda yakhona ayayumzakathisa isibongo igama layo soli umngoma isibongo esineminyaka ngaboni emehlweni iminyaka eminingi angaze emngakanani wasekhuleka yasibuza indoda uthi ungubhala athi mina uShembe ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngihambe umhlaba wonke ngihambe ngikhulekela abantu ngibasindisa baluleke indlela ekhaya ukuthi kanjalo kanjani uthi umuntu ufike kabi indaba kaNkulunkulu ngizwa emzweni yami ukuthi uphume ezulwini noma ngakuboni sengithula imali eningi ngakhipha inkomo eziningi ngihamba ngifuna ukubona emehlweni nginengane ngizele lapha ekhaya engazala ngasabona emehlweni engazazi emesweni baba ngazi amagama azo kuphela nokuzizwa amazwi azo mhlawumbe namhlanje ngokuphuma ezulwini uzongisiza wasuka ubagane sitemela samampondo ungodla zakudla umhlaba wasukamathi ke mbala phansi kwelasekuzumba qhubuka iphitho wasesondela kule ndondo afuka ibamba la emhlathini webamba kanje la wayesethi kuyo awu baba ngiyadabuka mangithinta la imithambo eyamehlweni okhanyisa amehlo ayisekho ngeke usakwazi ukuphinda ubone emhlabeni imbamzi inyanga zithi hayi buya uzibalekele wena ngokubona ukuthi awusindi lokhu ukhokhile kodwa uShembe ukuphuma ezulwini wamtshela ngekuphinda ubone kodwa ukuze ngikhombise ukuthi uphuma ezulwini ngiyacela ukuthi ungikhombise okunye ukuhluphekela ekhaya ngikwenzele khona kodwa wena engisakwazi ukuphinda ubone ungoma ngomzathisa ngikhuluma ngendaba zana ukuthi uShembe ufike wenzani indlela ivuthiwe manje sihambe emhlabeni esikuzela sikushiye enganeni zethu sale ikhulume ngakho la ukula siphinde beyivulekile zibeke lokho emqondweni nasemakhanda zikhulume kusasa ngoba lokho ngikhuluma nje ngangena kodwa kwakhulunywa phambi kobuso bami ngikhona bahlala emakhanda ikhanda lami ngizonakuza kanjani ukukhuluma indaba eyinonakuza qhathe nje lapha la ngayo indaba ende wathi ungoma ngizothola ekhaya umfana wami uzele ingane yentombazane ayinalo igama ayinaso isikhumba nje uba nazo isikhumba simnyama kanje ubomvu nje ukuthi asesilwane lesi esihlalethu zokwagesi esikhana ngaphakathi tuyisiqilikisha ngathi ingane nami imtshela ukuthi injalo nje ayinasikhumba nje thongo ubomvu lokubona ukuthi imigazi nje kodwa ngizabesho njalo Shembe ukuthi wengisize yini ungiphilisele ngane yami wathi Shembe iphi yasibizwa lengane yathathwa lengane yaqhukulwa yayizelwe wasebiza amanzi wafaka umunwe phakathi waseyigeza lengane bageza lengane wasefuna into wayimboza kahle waseyisonga kahle imboza wonke umzimba nje ngoba indawo emboza wasethi mi inizwini wayo wathi iphatheke ikhona kanje uthi mase kulela khalo lwa onebomvu ophakamisa iduku ngithi uyobusivula lengane uyobe sesikwele isikhumba sanje ngoba sinjalo hayibo namaphela wakho uBombela wathi uleqhubeka wafika lo ndawo leyo wafika indawo emile enjengale e11 njengale wafika kugcobeka ubhoko khona phakathi lapho kulo lapho wathi kuzomela umthombe la wesoba ikhona ithempeli lami khona amen wathi kuzomela umthombe la uyoba khona ithempeli lami la badala benkosi wathi befike lapho kwasekuphakamisa iduku lithi base beyivula ingane bathola ingane isikhumba sesiphelele amen lencwadi kaJohn 3 ibese ka 11 badala kosebameni wabe sehamba angizokhuluma wonke lokho ngizokhuluma kuzophela kuyakhubeka khona wabe sehamba badala benkosi uShembe esebuyeza lapha ngaphansi
intaba le uzwathi ngithatha futhi iphuzu nje lapho ngiyacabula nje uwafu sama sihlezi phansi ke akokudla bethe amen wafika la ngaphansi kwentaba yakithi uzwathi esikoleni tusewela khona itshe lapho baNazaretha sifunda isikole besidlala kulo abafana abaqala ke bebephatha indunga besikole bese beyifihla ngaphandle ezu2 masiqabele esikoleni sokuphuma esikoleni sihlangane ngalezi ishu sithola ubani esikoleni lazi ubani momthinta sohlangana ntambama sashalela phezulu lolotshe lelo asishana phezulu kwetshe kaNkulunkulu ukubona wafika lolotshe lelo wahlala ulo nabantu ayahamba nabo wathi lapha yini le kuthiwa indlu yesonto le wathi ngizokuncozela umsindo angathi bayacabana uthi ke leli bandla lofika phakathi lapho leli sonto kuthiwa green leli sonto uthi ke leli mfule sonto lelo lofika phakathi abanye bazosonta ngo9 ekseni ukuthi bakuphuma inkonzo babuyodlela utshwala bedakelwe abanye bazosonta ngo9 ekseni bakuphela inkonzo bathatha ikhwama babe belapha kwaba njalo maNazaretha ngabe nje kusenjalo amen bangena ekseni enkonzweni baphuza babasonde baphume lapha bahambe bavakashele bawuhlambele febele utshwala bedawo nothase bebhekele bafakothaya abanye banelinye bathi ngehlanye namhlanje mawupheza ukubethelelwe uzokubethelele sebashona phakathi abantu semabili eliphuzayo ngala elinyanga ngala kwasho ugombela oyithi elike leli engimphezulu kwalo sala khona baba etshela abantu sala khona baba lelitshe uthi ke fundela mfana ngiqinisile ngithi kuwe siyakusho eswaziyo esibonile siqinise kodwa anikwamukeli uqinisa kwethu uma nginitshelile okusemhlabeni ningakholwa kanjani mase nginitshela okusezulwini na ngiyabonga uthi lelitshe sala sizobaba lelitshe uthi usakazi balokho abantwana behamba nani sesiyakhile lelitshe sabe kunyawo lami sisemanzi ukuthi noma selomile ngofufazi ngoba unyawo lami abantwana benkosi wayesebathatha ahamba bakhombisa inyawo zimbili sikhona namhlanje amen lokuqala olesitho libeke kanje olesibili alibeke kanje wathi ke lelitshe ngasala kasinobaba ubani lo kade maNazaretha sizothubana Isaiah 46 verse 5 sizothubana kanti lo maNazaretha sizothubana kodwa bayakithi sikhatha sona sami sikaNkulunkulu niyakungifanisa namuphi na incwadi ngizomfanisa namuphi ushamfanisa namuphi maNazaretha niyamfanisa namuphi na ningenze ngibe njengani na ngifele nani nje hayi mina ngithi uNkulunkulu ningenze ngibe njengani na ningilinganise nobani ukuba sifane naye na ngiyabonga ngibala indawo ngithatha nje amaphuzu ngendaba engikhuluma ngayo yeje ndisuka amaphumulo enkantolo izofika lapho ngithatha leli phuzu nje khona itshe lapha ngaphansi inenyawo kaShembe sashaya induku thina kulo amthanda kanti litshe linoNkulunkulu nenyawo ngangaze ngize ngiyibone kodwa ngayibona ngoba sekukhuluma ngaba ngawubuka ngawubona umfundisi wacela lo wakithi lesobuka le ndawo sahamba senze inkonzo khona ngafika ngibona kodwa ngikhulele khona ngiyaqhubeka lapho maNazaretha thatha nje amaphuzu lapha esikhona uzokhuluma nganyanga izulu manje lapha ngaphansi enkosini kaNodwengu kwafika inkosi inyanga izulu khona eThebethwa
semehlweni yayisibuza yayibhekele iflathele lentaba uzwathi yathi khona phezulu kwalentaba la Ijali intaba. wathiwa khona intaba enkulu okusho uzwathi igama layo ngoba nazo nje intaba le mawubona ungena ngala mawushela ngala ukhuphuka kumpela bemanzi makhuphuka ngala ngala iflat ngala intaba phela ukhuphuka nje phela uyisule impela nje uyisule ngempela nje uzuma futhi kukezansi cabanga neindaba zakho ufuna ukukhuphuza la phezulu mawushela ngala manazari badala bemose phambili bayitshela khona intaba la yathi ngelinye ilanga ngifuna bakhona umuzi wami la phezulu iflat ekhomba kanje Wabona 1985 unyaka yiwo lo muzi namhlanje Ijali intaba. ngoba insizwa kanzama sebenza kahle nayo thina ayisebenzisa isikhulu ukuthi ukufundisa uma unolwazi khona into elikhona abantu beneyimoto khona izipanela lezi ukuthi 1 2 3 13 14 yazazoyitamela lezo ipanela uma ufika lapha elokhuzeni kuba nathi uma ufuna u2 ufuna ukuthola u2 ufake lapha yabo ufaka u3 ngoba ulingana uma ufuna u13 ufuna ukuthola isipele so13 usifake lapha uzokwazi ukuvuleka lo ndawo le uzama kumuntu onjalo ukuthi uma u13 hayi 13 yena ufuna kathathe wena uyovula lapho ngoba u13 ma uthiwa ke 2 yena ufuna ukuthiwa wawuvula lapho uma uzokheka ndawo ukuthi inkosi lo muntu yilapho ndaba kosetheni ke lo muzi nyangezulu uyabika nyangezulu futhi yakhomba ukuthi khona lo muzi lapho kule ndawo sambile sakuthingweni saba nomfundisi Nzama mvakelo Nzama shumela umgcobo mhlawumbe umkhize yayisemlindweni sawucela ukuthi inkosi sicela usipha amandla sisho ukuthi sokwakha lo muzi ngoba inyangazulu yathi yawufuna salo lesikweletu thina abalelizwe lakithi eJangakazi basingawakanga lo muzi yafuza umbuzo kaNazaretha engicabanga ukuthi bagxoxa bonke bakithi asikubhekeni lokho yathi ufuna umuzi yathi busela ngemumva ngale nyazi mfethu semlindweni yathi busela ngemumva ngale eBackdoor yathi ufuna umuzi yabuza kaningi ukuthi umfundisi yebo baba wabuza ukuzana manje awupheli kumina yathandana yini yathandana yini sabukana savuma sonke umfundisi savuma sonke amen nkosi yathandana wafuna njani nzowakha lo muzi wafuna njani yena wakhe lo muzi wabinge ngimina ngojiwe udala inkinga sodwini savuma sathi thandana sabuya senza lapha ekhaya sathela phansi sabonisana sathi mfundisi sokuthatha imbuzi senkosini isicela uthando lwakha lo muzi amazi ngaba amakhulu kakhulu sayithenga imbuzi madoda sayahamba eNazaretha saya inkosini uthi sathi baba sicela uthando lwakha lo muzi sicela nkosi Masamba alo muzi ophelele uthando angakhuluma vela sheshe nje siqhubeka thina sahamba sesibheka nje lo muzi uma siphela kimi uthando ngicela bangagxeki ngasoli vele ngihlale ekhaya ngingaseza kulo muzi ngisho emhlanganweni bakusuke kuhlangene sisebenze nje thina sifuna ukuqhubeka ukuze kuphele lo muzi saphela kanjalo kwenzekile lokho batshela nkosi bakhona abafowethu abathehlile abafela namhlanje usuthi wala ekhaya bodwa bakhona abaqhubeka bazophela lo muzi basasicelile beNazaretha ngiyacela bagxotshwa bakithi nami ngigcotshiwe ebangicela nkosi magcotshela ukuthi ngiphilise ibandla lakho ebangicotshela nkosi ukuba ngakhe ibandla lakho liphambili ngabe ngicela uyicelele lawo ukuthi ngicela wacele magcotshela ukuthi ibandla liphilise kodwa ngicotshela ukuthi ibandla liqhubeke liya phambili amen ngoba kulona lakho lona futhi la futhi lakho shana asamakhosi kuphela wahamba nje endaweni wasuphumula wasukhetha thinta sihamba sigijime yonke indawo silungise mawuthi sabe siphindise isinsizwa yakho mede enkandla khona abagxotshwa usiba sasegxotshwa nje ngoba kuzofa abantu sicela ngabe senzeka lokho ngoba kuzofika qhubeke more
manje abatshali benkosi bakhona baqotshelwa ukubhekiselele ibandla kodwa bayiboni bakhona baqotshelwa ukulakha futhi nabo bayiboni kodwa umuntu esibona ngomunye kuphela unyazi lezulu usuphela umuzi ngomsombuluko hayi lo elifike ngawo loya besikutshani lapho amakhosikazi esikutshani amasikela ngaphakathi kuphithizela ngiwa le kushuka kubeka ngalapha kumanyula kiwa le kuyezwakala abanye balokhu sipulpeti lelo babefaka amatires lawa kuyezwakala sikhuza ingcwela ngiyazi kana ingcwela kugijinywe nangu uvandi lowa uwendiyo inkosi amakhosi langaphakasikothe ubaba lapho bese sikhona izulu lisakhona mabagijinywe kuyakhona kuthiwa inyanga ezulu ihlezi ngaphakathi standing door selikusona kubonakala inkosi yangezulu ungaphusha ukuthela ekuseni amukaphupha uzakayifisha ukuthi uyifisa komuntu yedwa wabona ingane ingene esangweni abathi nangu mkhulu unentshela mhlophe ufake igqoko ufake ingubo konke bhu sokuzambona zonke amanazareth sakhitima kumele kuvanje sawudlalela nje sesivulanje bese sibona nje ngombona ngibaba umnyanda bathi suka amanazareth bathi suka amanazareth wayephela kodwa ngiyasazi sabula lutho manazareth emva kwalokho abadala benkosi lo muzi ubhalwe ithalavi zawo wonke ezihlaza nalezi eziwukhakhi wonke sangazi ukwenzekalani amukho futhi uManazaretha oya kubaba wokhonza ukuthi akuziwe la ekhaya sasikhelina nje akusiyena inzama akusiyena ungidi ngoba mina noma unzama lo watshela ushaya ukuthi akenzeni siyesogweni lapho siyakhona uthi mawufika ezulwini ushaya bathi mntanami wanile emhlabeni hambe esogweni ngoncaba kodwa ngifuna ushaya esogweni mangabe ushaya umntakela ufuna kaye khona kusho ukuthi ezulwini ngongela bangithanda ngenkani yami ngokuthanda kwami bangithi shaya manje suka lapha phuma lapha phakathi mayibhulubeni ubheke lapha kusho mina noma ngifike ezulwini ngofika ezulwini lishembe angifuni usogweni kube ngifayele usogweni angazi ukukwenzeka lokho athi sibuka lo makhulumo ibuke esibukweni ukuthi into engisho ingifanele yini ebese phinde futhi ukukhumbula ukuthi wena uyazalwa into engikhulumayo ubaba wami ayizokuphotha kanye ubaba azokuphotha kanye umkhulu wami azokuphotha kanye ukhokho wami isibongo sathi sizokuphotha kanye ngalokhu na makuphotha isibongo sakini kuphotha konke emhlabeni uma sifa la siza kwabakithi incwadi yembhalo incwadi yembhalo mbhalo incwadi yembhalo 10:30 amukho uManazaretha uthina balapha enhlangaza sathi ushemba kezela kodwa indaba ezenza ufuna lo muzi uma uthi ngaba nje akuziwe kuwo ngeke usho thina ukathi kakhulu kodwa bengozi ukuthi ngamdrive ushaya ngoba kusho baba umzala akaze ngidrive wethu bese kusela noma ngisana lo nkomo ngoba yikuthi kusho yedwa ngise uNkulunkulu kimi anginambolo ukuthi baba ngibona umbolo ukuthi uye uma ngingabona njalo uNkulunkulu sephakameni nababa umzalayo kusho kunali izwi akulungise manje intimotha lakhe Funde incwadi yembhalo ngoba mina mangihambe emhlabeni ngizoya kwabakithi mangisoka bakithi ngiye ephakameni mabathi bakithi ndawo ngokisibona sethu angikwazi ukuvela kwabakithi ngizokela kanjani ngiye ephakameni ushaya Nazaretha wangizibona uNkulunkulu ukuthi kunenanga okusuka ebutheni ahambe enhlakazi abakwazi ukuzimba lokho batshela benkosi okuzimba lokho akazalwana mfundela mfana kithi 10:30 wathi kuye
Anginakuhamba. Akuhamba. Kodwa ngizakuya kwabakithi. Hayi indaba enkulu. Ukuthi wahamba nje la emhlabeni, awuhambe ephakame. Ukuthi uzoya kwabakithi. Uma isonga sakini isikhona sakho uwe. Uzokuthini kulaba bakithi mawusuka kwabakithi? Ngokushebo wakhe isivumelwano. Sokusuka ezulwini yena uNkulunkulu uqobo lakhe. Wethele emhlabeni, wavuma ukuthi wabiza ukuthi athabe enhla ngabasi. Omisa lokho akazalwa. Omisa lokho akazalwa. Tabukela ingane zakhe, makuyimina tabukela ingane zakhe. Ngoba zothawula kuzo kuphelisa ngoba sibayini. Sesingibiza ngegama elimbi, sesingithuka ingane zami. Singibiza ngemalasi. Kuba ngemalasi. Ngoba yonke into emhlabeni okuhambela kuphi emhlabeni. Kanti ufuna ukucabanga nje. Usikalile lapha semendweni. Lezi ngoba sifakele iveli lomshado ishadile ekhaya. Ithina lapha badiswa lomshado manje umshado. Uma sifakele ngiyongena lencwadi ushadile lebandla. Mase ubuza ukuthi yini wayenzeke kulo. Lapho ke incwadi zophenya zemsebenzi. Uma wakho ukubhiza lebandla kuvela lelo la. Uma wakho ukulakha lebandla kuyovela ngalelo la. Uma lebandla usulibeza kuthela lakho. Asisebenzeni nabantu bakho la. Kuyovela futhi lelo la abantu bakho. Phela mvukancube beuniversity. Wathi kuye. Anginakuhamba. Kodwa ngizakuya kwabakithi. Wathi ungazishiyi siyakuncenga. Leli gama ke manje sishokusheba sisheka ungasishiyi. Siyakuncenga. Mawuhambe entabeni hlangakazi. Hamba nathi mhlekazi. Ungasishiyi. Lapho futhi la kwazohlala khona. Uma ngozovela isithendeleni zosidwela sonke. Kodwa hayi ukuthi ushema uthi hayi lapho usho wena. Funda ungasishiyi. Qhubeka. Ungazishiyi siyakuncenga. Ungasishiyi kwasemakhosi naselezulu siyakuncenga. Lokhu uyazi ukuba. Siyakumisa ehlane. Uthe yona izolo. Bolosile. Ngidonse ngesibomu ngaze ngazonibeka la. Abaphinde emumva. Laba beseza. Ababuye bathi kusithethele. Angavuma. Uyalina wakho. Angavuma. Futhi lokho ngiyabona ukudrive. Baphinde futhi ngifakubona wami kuwe. Ngelinyanga uthima lapha hlangakazi. Lungicina lungifuna. Ube longona phambi kwalo ethi baba ngikhozela ukongelisa inkonzo yomthandazo. Ukuvuka ekseni nasiphuma eqhukwaneni. Lapho kaphezulu lathi. Bathi uthini wena mshumayeli? Kodwa phela abagcotsho. Moshe bekubuza ukuthi bese uthi ngithi baba. Baphela lokho abagcotsho. Ngabe uthi ngilindizwe lakho. Ukuba ubuhala phezulu uthi mshumayeli uzoloko lobe izintumbela kanje wakhipha latshisa lapha lizumakhe latha. Bathi inkosi yamakhosi wena wazimvuluma izona wena wazimvuluma ngezokuna ngizolalizwa lakho ngosithi thina wathi hambisa nje esontweni ngeke line kodwa basukuwe zona wewe Nazareth waba gcotsho mawushebe thozela athi ngifuna kubiza phinda kubiza musikhukhuma bese ubona ukuthi sifufule kufaka lembono manje musifaka lembono bafika ngilana lembono labethe badoda ngiyazi alubusela lapho ngazi ngilibeka ngilethulu livule uma ngathi baba asingayi bakufuna kusho ba bawuthunyiwe manje thunywe bani namhla sengathi usheba ngayi hlangakazi ngeze babisana kusho mina eze babisana naye ngiyakusho into babizwa lakho bakuthutha kwenziweni lona ke lezi sebesibe lapha izwi kaShem amen manazaleka usantola mina ngisho futhi baleke kule ndawo Uyakuthi uma uhamba nathi ukulunga uJehova akwenzayo kithi ukulunga akwenza kithi siyakwenza nakuwe Nkosi yamakhosi basuka entabeni kaJehova ithi
ibanga lesisuku endaba isabasuku ibanga lenzuku ezintathu umphongolo wesivumelwano wahamba phambi kunjalo la ibona ilinzisa kodwa ngithi sihamba sithi ngedada ngoba isizathu akubanga njalo manazana na iphe liba nje lezalokho uthi Jehova la mase fika uthi sekhenani nje lokhuze leJerusalem lelisha lendawo yonke lelipulpit yena ofuna ukuzana bengicela manazana ushebe singamdrive yebo bengicela ningoba nombono wakho ukuthi baba nginombono othile ngoba isakhulu bakho lokho bakho bonke abangena abathunywanga ushebe phela uthunyelwe emhlabeni phela kuye eNazaretha usakunika ukuthi wenze njani mase kusuke kunjena na fundo lafana zilampatha funda basuka endaweni kaJehova ibanga lenzuku ezintathu umphongolo wesivumelwano kaJehova wahamba phambi kwabo ibanga lenzuku ezintathu ufuna indawo yokumisa kwabo Nazaretha abafundisi bami amakhosi bona bezithi ngivela amakhosi nansi Nkosi yangithi mhlambe yesithano manje ngiyibuka phambi kwami amakhosi Nazaretha amakhosi Nazaretha aphambi kwethu amathuku nasemini ushembe phambi kwamakhosi Nazaretha noma kubhekwaphi kodwa ushembe uthi asithana amakhosi futhi afikahlala la abafundisi bathalela wonke umuntu uthalela funda mzilakatha ifu likaJehova naliphezwa emini abathembe ephumeni wabo ekhaya ephumeni lapha bezela wathi ekusukeni kwemphongolo uMose wathi vuka Jehova wathi uMose vuka Jehova zithi izitha zakho sihlakazeke zithi izitha zakho lezivimbe lapha entabeni sihlakazeke nabakuzonda babaleke Deuteronomy 8 verse 18 Deuteronomy verse 18 Telo kubaleka Nazaretha 8 verse 13 verse 18 Deuteronomy kodibhayibheli funda kodwa uyakukhumbula uJehova uThixo wakho ngoba amandla okuzuza imfuyo uwaphiwa uyena ukuba uze aqinise isivumelwano asifungayo oyisho njengamhlanje kuze kuthi uma ukhohlwa uJehova uThixo wakho ulandele ezinye izithiyo uzidumise ngiyafakazela namuhla ukuba uyakufa impela njengezizwe ezibulewe uJehova njalo niyakufa nani ngoba anilalelanga izwi likaJehova Uthixo wethu Nazaretha taba yasihlangakazi sakulongena ezulwini ngelinye ilanga lapha kithi esingedini sisingedini lathi dadewethu ubuye eThekwini sefa kumNazaretha neduku lemhlophe ekhanda seyitethele sisuka ngaphandle kwethu ngabe futhi ngabe eNazaretha nje ngiyabonga sisi ongena ethempelini wasonta waqhubeka wasekula Nazaretha ushembe lesivumelano uNkulunkulu osuka ebuseni entabeni
uma siphela uzimela ebullshitini angasuki ahlala noma sihlala lephi noma sihlala enzeni asisalwanga Nazaretha ukhona ngathi ngikho impela futhi ngiyabonga dadewethu wasegula wasebiza umama amzalayo wathi mama ngiyagula ukufa kuyangihlula uma ngifa anje isiyoni ngakholisa ukubiza kanjani uma ngifa ngingabafaki nababiza abantu ngikhola ukuthi libiza ubhuti angicwabe mama lo wahamba wafa ngempela base bengithumelela bangitshela sisukela imisi lapho nalapho abuye sahamba lensuku zafithi ethandaneni sawa komgcwabo sisi safike badla ngidwele kempi lonke endlini konje ababishop abanempolo ngayisho ngokuphelisa hayi manje lesiyafisa sokusala ibongo nawe nsizwa olapha endlini ofa kusala ibongo ungazi ukuthi hawu hamba bokuthi phambili hayi Nazaretha Ifuna ngivule imoza kufuna ukukhuluma kwenzekani kodwa ngikhuluma phela lokho kuphela Samfisho sisi kahle base mfishela usisi oyisonto komsuluko losibili kolosithathu kolosihlanu kwaba yisabatha kwathi ngesonto sisobeka imbali kumuzwa kaMathe nangu mama uncane uqhamuka eza efaka isiphike esikhaba abantu mabehloniphe ukushonela wengane bathi njalo ngasangena abantu ukukhuluma nawe base ngiya kuyena uthi ke kumina njenami solokhu wangcwaba umama lo Nazaretha ubikisicwaba nje lo la futhi sayo la lutho nje njenami solokhu wangcwaba ingane yami mashonila ngivele yehle lapha phezulu emqondini ihlale lapho elele khona ingaqwatsho ngabona futhi uthola mina ngoba sithi bandike lona akulona ibandla lasesogweni mayebuka yena mawazela kaphela amandla bathi belumshuba ingcobo lapha kwandeni nakho kubeshela khona ngibona ukuthi athi ufuna ukuthandaza kwaphathi ngisakhuluma noma athi ma ngicela unike ithuba phendele ekhaya ukuthi ngikutshela ngizinga apha bangatshela ibandla sasabena la bathatha ubhoko lami masingaje lapho kushona khona ngafika ngena athi mawenze njani bathi wehla la eqadini avela sayela kuze kuse sithezela kodwa bese kuse besehamba kwangotsho ukuwe mntanami ubesele kanti ngafika athi ubhoko Nazaretha afika lapha ngotshe khona afathi sisi wena wafika eThembele uswini Nazaretha sisi wena futhi ngicatshwe yimina wenzani manje la ubuyelani sisi ngicela ukungena komuntu wezimi ngicela uye komunye ola iNazaretha ufuna umthetho uyiswa yini ngakhala maNazaretha bakuyisonto ngabele emuva ekhaya wathi kuseni ngomsombuluko kwangena umama uThathu wethu ndodana siyamunyozela ndodana yebo ma ufike umfundisikazi wakhe lo ulela bandla lela ekulo wathi uthene lebusuku kwafika unobani wathi hamba utshela uma ukuthi angibuyiswa ukugcwajwa ubhuti ngibuyiswa ukuthi lapha endakazi akangena umuntu olala ithitho ukubhabhadiswa wathi ngikhubuke mangifika phela kwembali yokugcina hayi le phezulu bethempelini lokugcina amaphuphu entaba yayibona udlula kwabamkhulu futhi khona isikhulumo besangweni lapho ufika veze ithikithi ukuthi angiveze ithikithi anginalo ithikithi Nazaretha ngivele leli bandla umuntu engayigqoki ingubo emhlophe engabhabhadisiwe namhlanje uthela wale kupha ngohlobo kube nani kube nomuntu ongoliwe nangithi sisi ukoloni siwakhuluma ngomhlophe eshela phansi uthi inzima lapho usubele ngomsehlo uyagingqika uzoshaya amaseleni mawusubele emuva manje futhi uyaphendela phezulu futhi awufuna ukungena afuna ufuna ithikithi mawona ithikithi leyihamba ugingqike uzoyoka amaseleni sekamaphuphusi ngena nje umfundisikazi kuba ngishaya manje ngigingqike siphendele emuva angibaze ngibhabhadise ngabe ngaba iNazaretha nje bagcothe nabo umsebenzi wethu awusuka inkosi abamtshela ngomgqoko yini lento eyishona alo Nazaretha mina ngikhetha inkosi la ekhaya angazalanga sodweni ngikhetha inkosi mina leli bandla maNazaretha ahlala nebhanti lami kube umshumela uzulu bamazulu lokubona ithembele ngaphendolo lo leli yakho lokubona uzulu lo engaba yena umshumayeli bakuyisa umshumayeli
ngahlala nehembe lami nje kwazi bafika ukuthi ngongena emanzini ngathi ngengubo ngena emanzini ngabhabhadiswa ngase ngibhalela ngabhabhadiswa nazo ngangikhoyiswa ngingena emanzini ngangikhoyiswa akuthelwa ngenyongo leli bandla ngase ngincede umshado ithikisho lena ngomshado hayi manazo balapha bathi bakhona bagqoka ngomuntu bethalele bazofa bese kufika lokhu aphakame nakaziwe phakathi ayeza Nazareth cela ukudlula lapho singiyabaleka baba yazi lezulu ngabe angibenza ngobulungiswa uma ngingabonga ukuthi ungivuse ngifile ngicela ukugcina lokho Nazareth uma ngingabongi ukuthi ungivuse ngifile angitshela kubafundi umfundisi wami nabavangeli bami nabashumeli bami Nazareth nonke nabakithi asiwakhele lo musi uma kwenzeka ngifa usheme akafiki lo musi kodwa kwajabula nje phela ngoba ngijula ngaphansi uma igubhe ikhala la zekhala ejuleni lami asinoma phumulo uthemba asavumelana sakutshela savumelana mabe ngifile kodwa nje bayigubhe ikhale la ngoba kulungile ngapela koma phumulo ithumbu uzokhala ngaphezulu lapha ethuneni nami wena mina ngakula mina ngasana akabaka ngibonga ngamaNazareth mabe ngakubonga lokho kushembe maNazareth ngelinye ngosese kwakameni Nazareth ngicela nina umshebe yakwazi ukukhuluma ngakho uyakwazi ngakakusho ukwazi ufika ngingavela ukufa yakwazi ngalo musi kwalisiza kamiyeni emtuba ubheke bazomazi ababa basemtuba omlungana ingqole zalekhaya ingqwele zalapha ekhaya wangishela ukuthi umshumayeli sithekile sithi sathenga uJojo sifuna ukunikela ngawo akathoza nini nawo sahlangana ngapha sawufaka umuntu lapho ngemuva onombala ohlukile senza nawo la masifika uthatha inkosi sawubeka lo Jojo naye oqhuma ubheke wenza onke into wasemtuba angeza uNazareth wasemtuba mina wasendwedwe kodwa ushaya ukuthi ibombe likasemende emncelo isikayo ngiya ngiyivala athi ivala ngani wasemtuba emncelo isikayo beyikhaya ungabona inkosi enduna zayo hayi uNazareth ngiyadabuka athi ngoba kanje umbabakasi ulokhuze lapho uJojo base ngitshela kala ngakuleya lo lento nale itozo imoto athi ngela kwafithe ebusweni ngigijima ngicabanga ukuthi ngiyafa ngigijima ngifuna ukuvela bangibone ukuze ngimangiwa bangibone ubheke lo bangibone sasisoka benani ngazantombazane zingaze bafana imbiliswe base ngiwa uma ngiba Nazareth ngiyaphila manje ukukhuluma kodwa ngeke ngabongi kuwe Nkosi yamakhosi ngoba wena ufanele ukubonga ngiyakubonga nami ezulwini nguwe wethu Nkosi nemphefumulo futhi ngiyakho base ngiwa ngibamba lo mfana ukhona la ngibamba lo mfana kwasho ukuthi ngibambe ngibona ukhona khona khona wathi vuka shobela ngento ungena emotini welanga libalini kakhulu ngavuka bazangena ekhanda emotini yakhe mali hayi ngakutheleka ngamali ngakungena ekhanda kanje ngifihla ikhanda basho ukuthi hayi kwasekuqala ukuba uhlanga ukuthi lufe lolwesila ulimi lami lo langekhaya lashwabana basalolanga lesinceleni kuphela baba bangiqukula bangibethe zoqhubana lapha ngase ngiphela yathamba implenzi yami ndaze ngiqambula nje yathamba implenzi yami bakugijima sisiza yakamini dolomba athi sihlabela sibeke ekhaya bebeza ukuthi hawu nazi lezulu usangafela emzini wakho pho ngimlalele ngoba bese lokho nje kulo kathi ndazi hawu usangafela emzini wakho pho noma efa Nkosi yamakhosi abheka athi ngithi mina ngithatha ucingo ufonele lapha khona indawo zamantombazana sithembele lakithi lapho khona kanye akaziwa ngathi ngaphakathi la uthi hapha ukubika baba uthi sengifabela uhlangothi bakuthe ingibeki ingane mase siyafuna ukuthi bavula ijulelo wangiphendula hayi Nazareth eyinto le sakhala bashawutha lofu wathi mase ngiphendula ngofona sakhala Nazareth bashawuwani kathi mina ngithethe ngisekhaya ngofela ekhaya bangifaka motshela bangisekhaya njengo 7 ebusuku uma ngingena ucingo sibela ngo 10 ekseni
athi ngangithiwa baba wozala kuyena ngo7 usahambile umyeni wawushonela phansi la khona emagwaveni automatic wadlula uzofika ebuhleni bangumfonela umuntu izebuhleni wasuka abanazareth akayele umngani wami kodwa ibumba lika cement khona baby Belukuluza phamela kusisena wathi bathanda moto nalutho wasuka lelo mntwana wazofika kithi wafika emotini sangena ngophasinani kakuthele ebuhleni singena khona bathi mina ngisazi ngoba babulela ngumfusana isikhathi ngiqala iphika abanazareth ngiqala iphika angabothi ngiyahamba sikhumbisa sangakusiso ngayedwa kodwa ngafika la eJogojeni abanazareth ngathi sheba ngikwazi ukuzuka kodwa ngicela usuka lapho nje usiku mina akakhumula ngasana isikindi nje ngangithulo ngama abanazareth ngame bazoshaya abanazareth ngibebeza ngathi ukuthi khwe kodwa insizwa ngihamba nayo akaveze yayingiphelezela asegula yona hayi abanazareth yagula ayikho into engizwa ukuthi kokuphatha ndazelo umuntu omise esibhedlela itezi ngakimi konyazi lesi Abona mina ngasuka boye kwaphela futhi shona isandla lesi kwaphela konke konke kwase kwa manje uvezi khona ukuze kahlele eminyango wathi kwasa ngeke eminyango uvezi sethi wase manje wakhulula sanenika hayi ngamuka nje wathi wase eminyango vezina ukuzokufa kwakho sekukumina athi kulashwa mina savuka kusebenza ngokusahamba safika inkosi saphana isibekubhekeni ithi umshobelo uphi kabi sakama nokwaveza samba sikasazela ibonga zami mina ngomafavuni wedawu mama yakade kebezayo ebusonya zilezi wathi usofikile ngathi ngifikile ba wathi ufika nganje ukuthi baba kusamsikhwini baba ngaphathe indilo kwena amanzi namafutha akwakwena akaphatha kubese kusisiwe bathi amkhutshela amafutha la ukuphuzela amanzi kodwa ukhotshisele lo muntu yena ogulayo lo muntu kusho nangu shema Sasuka profesi, sasa ufike ekhaya. Sakhulumisana uveza kudiniwe ukuthi uveza ukuthi wathi umphezulu kesokufambile. Manazareth, ngasitha kile ke. Amen. Bakiya kathi nezezulu inkosi amakhosi. Bakiya yathi baba sengisindile, kathi ndamanga. Kaphila futhi ngafika la, athi ngiyavula lapho komnyango, abakuhlika phansi. Lokho ngibonakala ilinda okwesibili. Manazareth noma ngithuze isikhathi wangathuse kusamakhosi ngengakubonga lokho hayi Manazareth basuka ngasabona betweni ngaze ngafika ekhaya uma ngifika ekhaya batshela inkosi basho ukufa kuyamkhatha nephika netwabe asengimanyeza umuntu ngoba sengilele endlini ngenhla indle ngathi ngeparlament Manazareth enoma umuntu emdeni wokuthi eparlament yendima enhla mase kunzima ufuna ukumthola lapho ohlala khona ulala khona ukhona kodwa akini la uzofuye kuwo ozobaphutha isibongo sawo akubuze wasithola isibongo sethu bana la ngene Manazareth kwakumhla ka 11 kuJuni mhlawumbe selinda linda umena omncinyane linda umena omncinyane ngoba ngaphila konyaziso bana yonke umuntu ebiza lapho umuntu wathi bani egaba lapho nje baba wathi bani usakathathu ngasabela ngathi kubani wena wathi ngikulandile kuthiwa ngulande uyafuneka esilweni amele Manazareth azinye kangiphuphi kodwa ngilele phansi ngoba ngiyagula into abila ibheka lidla isisha kuba sebengaka sikwele emuva kumele ngazi ukuthi sase siyaqila Manazareth sasiseqile ngiyabonga ngosisi nomhla ngoba manje ngilibonile lokho ekhaya ngilibekile iphiki mase ngifemva kwalokho kulungile ngoba ngibonile umuzi ube namhlanje hayi Manazareth angishakishisa hayi Manazareth umuntu ngathi lo muntu uyakwazi ukukhuluma ukumva kwamthula umfundisi wami ngoba njalo mafafuni ukuthi walo wangibona ngoba noma wakhanyile bangibona ngathi mina kulo muntu akubona umuntu ombiza ngoba ngikuboni ngala mina mabula ngithule kumina ukhala ukuzela kumina ungawakithi kangithi owesibili uyiNazareth phela mangalo kufanele lokho ngeke ngilandele
wakhala unkosikazi wakithi khali benza ngathi babusekhuluma yedwa siyahamba ngoba ngangaphuphi ngangikhuluma nombheki kanje lo muntu ufike ngamona nje khuluma waza kuphinda ka5 ngoba ka6 ememeza lo muntu Komtha 12 Komtha 13 Komtha 13 ngathi makothambe futhi ngeke ukushiya ngathi kushiya Sefungo sakho lesi yakusiphuliswe mina Ishiye ngoba besiphelwe esibhedlela zovuma ubili uthandazo wahamba makoti waya ku14 ngasala ebusuku ngaze ngamfisa ngaqala ukubuza inkomo yakithi ukuthi usiphuza nathi usiphuza la ithula lami lihle nje sengibodwa uzophekezela ngalo umuntu olesela manje ethi ngilandela sambe ngiyabelesela ngithi bawuzongena la endlini ngena kodwa bawufika lapha nje ngoba ngithi kube iNazaretha kube ntasuthi wona ngitasuthi angafuni ukungena lo muntu wathi ebusuku ngoba ngo2 sakade abakhona ukuthi ngiyeza manje sengibona manje ngihambithi ngihambe ndilaye ndithi manje wathi ndilaye uzulwa lithi kadela bavuka senibamlanda makoti ababuyi abathi 14 angifuni futhi akuye nami ngiyayiphekela uma ngabe ngoba ngiyayiphekela uma ngakule akabuyi ku14 phela mina angene nomzali lo weqile kodwa nje uNkulunkulu bathi nomzali ba ngoba ngingabidlula uNkulunkulu ngoba izinto zakhe lezi zombili phela ngiyayiphekela nabe sehambile bezimshado bese ku14 wala nto ababuye zela bafika lapha ekhaya bafika kusokubheda bafuna umfundisi shumela yakulu uyafana bathi mbuzo ukuthi ufuna kwenzini athi ufuna ukuba bathi sibhedlela bathi hayi ufuna baba ufuna uhambe esibhedlela ufuna endlini bathi asike esibhedlela nginaso sifuna ukwelisha ngaba lesibili wamemeza lo muntu walazethu washayisa batha wasesenza abantu eNazaretha sakuba sambe satahile manje kathengena la waseyiveza sakela umuntu wasezulwini womumbi wathi ngikwazi ukungena lapha khona amatsha amhlophe angivimba wathi uyakuvimba ke eNazaretha ngavuka ekuseni mathala benkosi njengoba ikhomeza yaqwabe ngelinye la ngavuka ekuseni ngathi ngiye ethempelini khona ngije ngiqalana ngoba ngisakwazi ukufika elinda akho umuntu ezoyiselinda ngijama ethempelini ngageza eNazaretha athi manje sesifaka ibhulo ngifuna ibhulo bazofaka ibhulo nokuyisabatha ngavuka ekuseni inkomazi yami ngibhekisa inkomazi le yakithi ngafaka iskindi yafaka ibhesha yafaka isinene yafaka injobo yadela iskindi wema Nazaretha wema madoda mama galiwe inkinga mama galiwe womkhulu umkhwale emndenini wakini mawuyintombi ukenza namuva ungafuna ukugana uthi amadoda awakhanda amadoda udala inkinga khona ilanga lofika elifuna abantu ngibakho kuphela asifuna ushowa wakho asafuna umuntu safuna ukugana wena kuphela ukhosenzeni kwakho nawe ilanga lofika Thomas yakithi safuna indoda yakho kuphela asafuna ujomo womunye umuntu kodwa ifuna manje ukuthi njani la ngifika eNazaretha mina kwashuthi ngikaliwe yakubopha le nkomazi yakubopha bangifaka emotini omkhwa bamgube ngahamba ngayethempelini bafika ethempelini athi mina madoda sotshela endlini ngoba ethempelini angikwazi ukulala ngesponji ngoba ngasho ngahlaliki ngicela ngisotshela endlini ongenani nangaphela eNazaretha kwasotshela endlini ethempelini ngesinye ethempelini ngalani kufaka isponji ngalala lo muntu angimemeza ngaphandle inkonzo kanyayini iphakathi wathi kuba shakhe lo muntu ufana ngakhuluma bathi ngizwi lapho uthi kuba ushuma lokhuluma wathi athula bangena ngombangalo wami bangena ngomfundisi wami ngizama ukuthi kumuntu alujike endleleni ebhekelini sisemva kuku wathi ngena umfundisi wayehlabelela bangena ngombangalo wami la ngonzama bafola phezu kwami phezu kwami ikhesha lami selikhulile phezu kwami bathandaza ukuthi ufuzo ngifake emotini bazi ngamemeza ngoba ngilele ngemuva la umuntu wamfundisi nyazi lemhlophe mina kwada isponji phansi lapha ngemuva la kunewayiveni ngalala lapho eNazaretha bazi ngamemeza ngathi heyibo ngicela ngibulawe ukufa mfundisi wethu ngendlela egijima ngayo eNazaretha uma uyidlala isuthi hlonipha inkosi yakho hlonipha umfundisi wakho hlonipha umvangeli wakho hlonipha umphathi wakho
uhloniphe ngisho baba bakhe ethempelini abangaphezu kwakho abangoba bakho ubazi badala babo baba ngisho umshumayeli hloniphe abantu badala ukudala konalo mina ngibe umshumayeli isikhundla kuphela mina ngidala lo uhloniphe kwamfundisi kwami ukuthi jike le ngaze wajika ngomfana ukuthi yasho mana zethi moto singakhona phela manje inkosi yasho mana Nazareth yafika linda baswenda imoto esithi phuma inkonzo yetamba umfundisi wajayela imoto la abayimisela aphuma vula abantu shaya imoto la amavula abantu bazobona insizwa kamdlula insizwa kamdlula ke ihleka njalo nje lokhumunisa kamdlula ngoluhleka nje kuphela usuke into zakho mfethu amaqhamude ehlupheka umsebenzi okwasiza la uhleka nje ngoluhleka nje mfethu futhi wonike futhi angazoni nawe kwani ngalisho ilanga ngalikhoma lombhobho amakhotho ngicela nazathi ngikhulekise uma ngizokutha lombhobho ngicela ngiyenze ngakhukhumala ngicela ngiyenze ngaba mkhulu ngicela ngiyenze ngisebenze kahle ngicela kube njalo futhi namhlanje njengoba wakwenza kumina hayi mana zetha abantu sebesamweni lapha lensizwa le yakamkhulu noma ikhomba nje umfundisi wami wangishayazela ngoba sinene sesinala othakuthini yebo ibethu lingathothela ngala kana bakuselungiti nje wasuka suka kumele yakhuphuka afika mvaka lapha esikoleni yavaluvalo akuma ngaphaka phezulu emotini Nazareth sengibona nanzi nje ngoba sifuna ukuphumba sifuna sifuna ungwela manje yakhona phaka kathula amanzi de hayi ngokwamdlula ndaba kwasefile bathi wakhe nje mafuna ingalo ngokwamdlula bena wakhanyile amane nibe baba nangu beqhamuka phijata umntwana ka4 mana ubuya baba wabuya baba kaphumphela sengomthandazo manje hayi Nazareth bavula umfundisi imoto wayivula kanje bayivula kanje yabona bayivula busithebe sikezatsi ngaphezulu bavula kanje ngaphendula ikhathela bya ngasemnyango sekuphelile bathi ngibona uNkulunkulu wasephambi kobusuku bafuthi yini imshumayeli na bashoda ngisakhuluma bakhuluma umfundisi umfundisi wakhuluma umfundisi wakhulumeka wakhuluma amakhotho wakithi wakhuluma yangibona sesizilima nazo ngangibongelela phansi ngokuthi kanje hayi Nazareth Nazareth phela lakathembela ukutaba lo ngithi hasi hayi shanje nomshumayeli manje uNdlovu ayikuphela Bato ndio wabuga washo wathi. Ilanga lalila hapa Nazareth. Lalila hapa nje la. What? Batampheka amanzi. Ingane yambunga. Hayi amazi yasitshela nini ngale. Isabatha bajazi, isabatha manje. Baza Nazareth. Uchaza kafombela isabatha nje sise mbeni ka. Yabona amanzi ngani wafaka umulu ba. Njalo. Umfundisi umfundisi kwabese engimela umfundisi uthi baba ngibela ngamafutha la kakhulu ethaka ngaze ngambuka umfundisi ngoba kakhulu phela amafutha kodwa aphela Nazareth kodwa phela kwezinya amafutha kodwa sikufika amanzi ngaphuza amanzi ngaphuza wakho la hamba nawo waphuza endleleni sahamba nawo Nazareth kanjalo amanzi Nazareth kumnandi ukugana bangaganiwe ayisolo mntaka baba kinga nkulu kabi Athi hoza lapha sobabili lapha ngemumva lento ndawo yeveni bonke baphambili kodwa hoza la khumula la waqala ibheshu kibi bros kamlo kibi wafayibus kwaza ngokuthi ngihamba ngiyase ngijuluka ngayo mashola phansi nakumfula ushonile uma ubona nje usukelini ushola phansi nakumfula sawulayo nangila kwanya yashi moto yashi moto Nazareth lezomuntu sesikamazibuko bameza kama zibuko khona ndawo uthi kabazibuko isitophi la kanti umakoti wami ubona lo ngisuke linda anginyakazi angiphefumuli sesiyofika ekhaya manje bazohlaba baphambili lo muntu utholele into uma umuntu sefile into yakhe na uthi sikamazibuko inebeza ukuthi uyabheka ngikubezelana na uthi bakuthi sofika bazakuthinta unyakazi ngicela ngimemeze ukuthi awuthuki yini ngibese imoto aze sifike ekhaya Nazareth Nazareth John 10 verse 8 John 10 verse 8 Hana Nazareth zafika wona vele ngopasika benzona pasika benebusuku Sisona ngo
bangithwala bangenisa endlini amenge nje sangiqalisisa uMaNazaretha singikhipha usuka past 11 abangilale kaloku ngikula nje etoilet ngibuya ugalo nje okwazi lokho tati wethu mfowethu uyasangena lapha mama inkoba ngifike lapha ibe kinungu singuyise heba nje mntanda ugalo mama khona ugalo eyistory mfowethu Wethazi kwashaka sofuna ukukhuluma ngakho manje kuphela lo mphumela kini safuna kubhekana nawe kuphela amukho omunye uyokuthatha mama ngafuna ukugana hayi uMaNazaretha afuna ngena uzawufona ekseni mangena endlini encane uzawusha u6 basha u7 bathi ngo8 bafuna umshumelo wakithi uZulu simethembele lakhe sezela ufuna ukuthi emthethweni nje manje sesiphuma ngomsindo mawuphikazi ulithwabu nama saphuma ngomthetho ngoba balungile basokwabili kuphela baba emthethweni ngokukuthi bese siyakhona kodwa sandi konke umthetho wendawo ihambani manje lokho lapha abangasifuna ukuya lapha hayi manje ngokuzulu umjuzulu ushwele manje basungena sengivela amandla ke manje phela sisiyangikhipha mina ngiyatshela ukuthi asolisisi lesi yalamafutha nalamanzi namhlanje uyahamba ugaba udimo uyahamba udimo namhlanje umjuzulu ushwele hayi ushwele masuphela manje kanjena ngisho wathi ngisho wathi hayi bathe benkosi ngolokho ke ngavuka namhlanje ngiyambona khona nje namhlanje lo muzi ngiyawubona nako hayi futhi komuthi ngishilo ifunde kwa yokugcina yathi 8 futhi uIsaya verse 1 yokugcina sengithala phansi ngicela kwaSamakhosi bengicele kuwe Nkosi thina nobaba simunye uJesu elinye kathina sinobaba simunye khona abaJuda babuya bathabathamake ubaba mkhaya uJesu waphendula wathi inbonisile imisebenzi eminingi emihle unazi likhombisile imisebenzi emihle eMaNazaretha nangu mina ngumsebenzi wayo inbonisile imisebenzi emihle umuphi umsebenzi yona eningikhanda ngawo na umsebenzi eMaNazaretha ushambe abantu aphikwe na abaJuda baphendula bathi asikhandi ngomsebenzi asikhandi ngomsebenzi emihle loyenzayo sikukhanda ngokuthuka khanda ngoba uyathuka nangokuba wena umuntu wenza uthixo lokho ngiphoka kuphela baba lokho nje kuphela 38 verse 1 Isaya lokugcina ngithi sengizawuthekazini futhi kuphelile angifuni ukukhuluma ngakakhulu angifuni ukukhuluma mase kuphelile mama ngokuthuka kulokho ngikuthuka manje hayi kulungile ukuthi lokho kuzokuzayo manje kusephelile Isaya 38 uJesu nje uphela kwakuthi umuntu nosheba hayi umuntu manganyama kodwa uNkulunkulu ubanganyama uthi manje nje singeleshe eMaNazaretheni ke lento asimboni ushembe asimboni ushembe kuqashini nami ngiyobala imuphi lo mfunayo khona emzini waba madoda sisihlazo lafoshela mana besikhona amayembe sikhona amabhulukwe sikhona amahawu senza yonke into bafika omngeni bakithi ngokuthi bebeganile ngeke mina ngikumela mina mangethe lokungashiya iyembe lakho nogqoka umfowenu qala ulifihli iyembe ulifihli iyembe bafuna Nkosi athi hayi ubaba ubuhamba uhambelana useThekwini asafuna ukugqoka okuzakuba nemizi umnwakhela abo umnwakhela nalapho sitshene kunjalo maNazaretha sisonke siyazi kahle ukuthi ayibhidisa imizi baba seyifaka esontweni uyafika fakela ushembilo uzodajawulela ekhaya awuyela ushembilo lapha uzofanisa wena la wenzani maNazaretha lokho kwenzayo zenza wena uma ungomkhaba kumbe kuwe uma ungusafika kuhle kuwe akhohle lokho uthi sibuke ibuku umuntu zezinkulunkulu naye ngoba manje sengayifundana ngakuphinda ngayo sengikula kakhulu ngakha lo musi ngafunda incwadi ngifuke efeli ufunde mfana ngalezo zinsuku sasinzima kimi wenzekiya wayegula kakhulu ephansi kokufa umprofethi
umsobo kabani ayanele indlu yakho ngokuba uzawukufa okanje uzofa awukusinda ngifikele libandla uma umuntu oMnazaretha uma egula asho ukuthi uyabona uyayibona indlela sizosho uMnazaretha funda singabaleka baba funda ke singabaleka baba funda khona uHezekiya waphendula ubuso odongeni wose ke wathi uyisaya ethi manje iyanele indlu yakho yala nje indlela baba nje endini yakho wabe ngoba sizofa kodwa abazahambe walethemba aphethe kwabhodongeni wakhuleka kuJehova wakhuleka kuJehova ethi oh Jehova yakuncenga mawukhumbule Nkosi kalokhu uhamba kwami hamba phambi kwakho ukuba kwakungeqiniso ubani manje ungayithemba ukuthi bazathi ngihamba ngeqiniso oweqiniso laphikiswa kufanele unamanga kuphulukile nange Nkosi ukuthi uhamba kwami phambi komsobakho akungeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenze okulungileyo emehlweni akho uHezekiya wakhala waboza amehlo khona izwi laJehova lafika kuye uIsaya lithi awubeka isithupha lapha Mnazaretha uqinisile impela ukuthi unyazi inkosi wamncane vo amen lapho uqinisile unyazi inkosi amen kanti namanga umlomo ovule kunokuphela ke yini amaphilo kwaleyo nomphela ukuthe amen yakona amen ngaphakathi kwakho unezithe zakhe ezizona yonke imvumelo wayivumela uNkulunkulu kuqhubeka mfana hamba usho kuHezekiya ukuthi sithezwe uNkulunkulu hamba Isaya usho kuHezekiya uthi uJehova uThixo kaDavide uJehova uThixo kaDavide uyihlo uthi ngizwile ukukhuleka kwakho ngibonile izinyembezi bheka ngizakwenezela izinsuku zami iminyaka eyi-15 ngizomnika yona ngiyakusindisa kanye nomuzi wakho uzosinda manje kanye nomuzi wakho kodwa uzohlala 15 years ngifike kule nto bathi umuntu uyasho ukuthi hayi ngiyibona inkosi ngiyambona uMathunzi ngiyambona uMathunjwa ngiyambona uMjadu ngiyambona uMgidi esho umntelelo phansi abantu bephila kodwa ngoba bamhlangabezile ngesidingo sokusha bawujabula abahlangabezi bami kungena kwami bawujabula ningawo nje kulapha na akubona yini ukuthi mumbi bani uGotshiwe utshela umuntu waGotshiwe ukuthi bani mumbi akubona yini ukuthi bavula amathempeli amaningi wakhipha ubambi la futhi ithempeli lakho lapha nalo bambi la futhi ithempeli lakho lapho wena alisabe phangalo phansi mayeloko lo muntu olishane naye mawuzuvula ithempeli ugijima uvula amathempeli ezake lokho ukuvukela laba ukuvukela kusasa uzofike phike Gotshweleni Mnazaretha gotshwela ukwakha leli bandla gotshwela ukulibhidliza na Nkosi yamakhosi Thixo namandla onke isobonga bamkhonzayo Kuqala amadolo Nkosi yamakhosi awe ezame insuku zaseyiphelile Nkosi zabuyiswa kuwe njengoHezekiya phela mina akangitshela ngeminyaka ukuthi ngakho ngizokubona kodwa mina ngomafavu kodwa ngijabule mabula kaphela besa ebese unyazi bizo njalo ukuthi Nkosi ngiyabonga Nkosi yamakhosi phela kodwa kuphela kuwe ungikuthanda Nkosi lokuthanda wena phela Nkosi nakeli ilanga ungaze Nkosi ngabamkhulu ngibe Nkosi baba belikhuluma Nkosi uthi kuthiwa oyithubayo yophakamiswa oyiphakamisayo yothuthiswa phela Nkosi bakuthoba phakamiso kuwe ngoba Nkosi imisebenzi yami emimbi yaziwa kuwe emihle Nkosi yaziwa kuwe wena kodwa phela Nkosi ekupheleni Nkosi ngicela ubaba umphrofethi Kristu emazulwini ngicela baba mkhulu wami uProfessor Nsabomatabane uSalama Thunzi njengomthakathi ngicela Nkosi ukhokho wami udlule inhliziyo enziwe ukuthi abantwana bethu nawe ekhethama abantu bahlabana ngasabo kaMbudle ukuthi Nkosi laba bakhona nomama nokhokho wami nokhokho bakithi babakhumbule Nkosi baba bangakubona Nkosi bakubone sebengale kwelisayo
ngicela Nkosi baba bangene ngisefamini ukhuluma nami Nkosi ngicela Nkosi baba ngenisa ngabakhiphi Nkosi yamakhosi ngiyabonga Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umshumayeli wenkosi simbusise. In the Bankuloo.